кішілікке яшайыш бүләк иткән. Аллаһы Раббымызга мактау, зурлауларыбыз булса иде. Амин. Туган җиребезгә, ил көннәребезгә, Ходай яраткан галәмебезгә тынычлык, иминлекләр насыйп булса иде. Амин. Кәгъбәне төзегән Ибраһим пайгамбар Җабраил фәрештәдән кара ташны алгач, үзенең Аллага бирелгәнлеген раслау өчен Исмәгыйльне корбан итмәкче. Шәфкатьле Алла
İbrahim'a fəriştə aşa vərən jibərib, anın ulun qurban şaldan qutqara. Allah'ı Teala'nın büyük sınavın aklagan İbrahim ham İsmail aleyhisselam turunda kıssabızını başlıyoruz.
Әйтті Аллахы Тағала: «И Ибрахим, мен сеннен бүйік халық тудырырмын». Аллахы Тағала: «Жер құмыдай, көктегі йылдызлар саныдай, шексіз қылырмын нәсіліңні». İsmail. Әкем, мынау қайдасың құрбанға шалынашақ жан? Аллахы Тағала bize biz kurban. Atan seni soyarga alıp barayır. Әкем, İsmail. мынау қайдасың құрбанға шалынашақ жан? Allahu Teala bize biz kurbanı. İyi aziz ana, kul balanı soyarga alıp barayır. Әкем, İyi bağır cibişim. Min seni Allah'ı Teala'ya bağışladım. әкем, бұйырғанды ішлә. Раббым тілегенге мен сабырмын.
hayatım bilen akladım. Biz yürekliyiz Allah'a inananlarla. Beyram bugün beyram ölüşün tuğan cihan yendir bugün Cebrail şafak kanadın dünyaya yayın bugün Cebrail şafak kanadın dünyaya yayın bugün İdullah Kurban-Bayramı bilen ihlas kutlayız. İdil yurtubuzga tınışlık, iminlik tile Rabbim. Kilesi bayramlarda da birge ötkürerge Rabbim üzün eyle. Vesselamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu.